Eng, makauray ka mata. Ay na, kaririing lang ti tao ka. Good morning, Mari Imelda. Ay, kastamat kan ka, Marinoy me. Bigat nga imay ka dito'y balay. Ada ka di masapol mo. Kinapudno na, Mare. Itaypay nga agtuk-tuk ka. Ay, napasensya kan, Mare. Napuyatan nak ngamen. Gamno panggap mo ti umutang. Ununaan kan, Mare, ah. Awan may pautang kukan ka. Ay, saan, Mare? Sa anak nga imay tapno umutang. Imayak, tamak ti usarak iti cellphone mo, Mare. Nadadaol nga min ti cellphone ko. At dala awaga. Sino ay ti awagan, Mare? Ninanang, Mare. Kabisadong ka di tinamber na. Un, Mare. Kabisadok ti cellphone number na. Ay, mabit lang nga rod, Mare, ah. Taalaag ti cellphone ko. Ay, nawaw. Niburnok mo tinag-text kan Mari Imelda. Ay, basarag man noan niya ti-text na. Adita. Good morning, Imelda. Adda ka din di ibagbagakan ka. No. Aguray ka. Amangan mo't no adda relasyon dagito'y adwa. Oh, ada ka di parikot, Marinoy me. Ah? Ay, awan, Mare. Apay nga minamasapon nga umadayo ka, Mare. Confidential nga minti pagsaritaan mi, Mare. Ali nga rod. Awagam nga rodan, tao sarit mo ti cellphone ko. Un, Mare. Idayal kong tinumber ni Nanang. Amangan kit dinumakadlaw ni Mari Imelda. Kit maamon na abinasak ti text ni Burnok ken kuana. Apay, sa din nung tinagapwam si ka, Noy May? Iti ayan ni Mari Imelda lakay. Anya inarami mo dyan ngay? Nakiusarak lang iti cellphone na. Masurunak nga rod. Nakabaybayag ang mangilukat iti ridaw. Ay nawaw, sika lang nga rodon ti makiusar. Sika pa iti kasta ti ugali na. Ang maawatak mo, no ibaga na anapuyat. Katetegs na matgayam ni Burnok akalugaran tayo lakay. Kasanumot na namuam. Anya kumapay. Binasak at text ni Burnok ken kuana itay. Jaklaeng nabasa ti daduma taamangan numakadlaw. Anya, binasam ti tiks asaan aparakan ka. Amom lakay. Panagkunak ket adda relasyon dang. No daman, saan mo't siguro nga isyo, tagpadada single. Ti isyo, nga pa'y apakibibiyangan ti tiks asaan aparakan ka. Sa dino ti papa na, manang Imelda. Ah? Ay, adala ang napatag-apagnak, bakla. Ay na, planom sa mo't ti agabroad. Linawas mo't nga agpasentro ka. Ay, awan ti planok nga agabrodan niya. Adala ang papeles nga ilaklakad ko. Ay! Unak ano agabroad ka? Ay, saan? Bakutan da tao. Ang mga nojak kabaulan ti trabaho dyan, abroad. Sa bagay saan analaka ti agabroad? Narigat ko namot dagiti nakapadas? Ay, maalas mo pa stricto ti amo. Mala, agpatuloy ako netan. Habhabulak nga mintila strip. Ay sige manang, agan anad ka Ni Mari Imelda ka ditay nakita ka kasarsaritam itay bakla. Wen, manang Noemi. Ada ka no ilaklakad na papeles. Papeles? Tibaga nakit di. Adda ka sinarak na. Anya kumangay a papeles ti ilakad na nubilang. Kaslada kayat mo asawan, manang Noemi. Amom ka de. Textmate ni Mari Imelda ni Burnok akalugaran tayo. Os! Kasano ana amuam dayta? Ay nawaw. Nakitak idi na minsan anak kiusarak iti cellphone na. Anya? Kastil nga min bakla. Itay agsapa, napanak iti ayanda Mari Imelda. Nakiusarak iti cellphone na. Kitadda nabasak at text ni Burnok. Ay na, amang ano na misinterpret mo laeng.
Ket no adda good morning iti text ni Burnok ken kuana. Pustaan ta. Marabyan tuman ni Mari Imelda. Asino ti sirip-siripon mo't ititawa ka Rabbi Noy May. Sigurado ani Mari Imelda day tatataulan dagiti aso lakay. Unay ka, anya ko mabibiyang mo, nung narabyan. Narabyan ata nag-date da ken Burnok. Ay, apo, biyag ti sabalin at tao ti babantayan bakit imbis nga ginanakakidi. O kitaang. Adda nga agpayso naka-flashlight lakay. Ay, piman mat Mari Imelda. Di pa'y mat intulod ti kadate na. Jak amukon ka, isiraman tatawa ta, maturog ta din. Ay, mapitang. Na, Nagado nga isik-sikreto day ta Mari Imelda. No saan ko pa'y anabasa ti text da ken kuana. Saan ko pa'y amaamon at textmate na gayam ni Burno. ay nawaw. Asino ka kumanga, itapno ibagan ni Mari Imelda ti amin ang mapaspasamak, itibiyag na. Ayan nga'y ti libre a soft drinks etan. Libre as of drinks! Nakita ka narabyan ang nagawid ni Mari Imelda. Kaya't asawan day ta. Siyak tinangabak iti pustaan ta. Ay! Di ka man nag-araramid si Kamanang Noemi. Saan na kay manugot iti day tapos-tapusta niya? Imot ka mat bakla. Ay na, mga asiman tawang pa'y buwi na manok. Ay, madamag ko man bakla. Ah, Amangan kit din no nakita no nagkuyog da Burnok kan Mari Imelda ang nagawid iti rabi. uy, jak ama! Saan mo't nga isudat ibang bantaya? Ay naman ang bigbigatan. Jak kaya ti buwi na mano at chismis. Oho, agin-agin ka pailaan mo. Kano isumot tiragragsak mo ide. Nagbalbaliw ako na niya. No, hapay ngamin na basam ti text saan aparakan ka. Inton kwan, ikamutan iti sabali amining na. Kasano, naawan gayam relasyon da. Hey, unay kan bakit? Apay, anyamanan ti basol ko, lakay. Inis istorya mo't gayam iti sabali, tinabasam a text ni Burnok ni Mari Imelda. Dakas aya. Kasano, numaamuan ni kumarin. Awanin na. Di nanton ipalubos ang makiusar ka iti cellphone na. Pakibiyangan to mga minti text ti sabali at tao. Apay aya a sensitibo kasi ka Adam. No amom abumulbulog ka, makiusar ka laang. San aday ta mapangkapailang agbasa iti text asaan aparaken ka? Wunan, di mo pagbasuraan tilapayan ko. Talaga makanggag ka kanyak no kasta ka laang nay. Makiusar ka lang arudan, kasta pailat aramidan. Nangal alamot ti kasta alaing mo ngay. Kasano nga, nupod no ti atap ko nga da relasyon da. Adaman kan awan bibiyang mau maipapan iti day banag. Amangan no adamutan nang nangag mo at chismis, may papankanyak, etan. Kas kumaitian niya, Manang Imelda. Ada nga min sarsarunwak di tadalan itay. Kat nangag ko ada kami ka ni Burnok ti pagsarsaritaan da. Ah? Ada ka di amom, asaan ko nga amo, etan? Ay! Amok no asino tinaggapuan day ta adamag. Asino nga rod? Ti kumarim Atapon na nga rod nga da relasyon nyo ka ni Burnok. Nakita na kanu nga minti good morning text ni Burnok ken ka. Anya? Nabasa na laang ti good morning at tapenan nga da relasyon mi ka ni Burnok? Amo man iti day di atao? Ay na, talaga nga agar aramid dayjay ataw. Nag-text lang ni Burnok iti dayjay nga aldaw, tasalsalud-suden na no adda ti kwarta bulbuluden na. Loko mat gayam dayjay amari noyme. No apay nga minapakibibiyangan na ati text apara kanya. Tapos matgayam ita. Taapay no tapos. Mapanak iti ayan ni Mari Imelda. Mapanak manen makiusar iti cellphone na lakay. Awagak ni nanang, amangan no addan ti ururayak a kwarta. Kalpasan ti naramid mo? Napuskol pala ti rupam ang makiusar iti cellphone ti kumarem? Awan matdakas ngay naramid ko. Nagistorya ak laang man.
Panagkunam ka dikat na sayate kasta. Binasam lang arudon ti text asaan aparakan ka. Napan mo pa in marmarites. Kat, pudnumat ngamin. Adda ka titex ni Mari Imelda. Ha? Diyak amukan ka, noy may. Day tati paglayngan. Ti makibiyang itibiyag ti sabali a tao. Kasano nga ino saan gayam apud no ti atap mau. Nga da relasyon da. Oh. Naimbagngal daw mo, Mari Imelda. Imayak Am na... hindi kan agsao, Mari Noyme. Amuklatan no niya tigagaram. Mabalin ka de, Mari. Saan, Mare? Diyak kayat nga adda makius-usar iti cellphone ko. Uray pang text lang no iso, Mari. Ipa-repair mo mga minti cellphone mo Narigatan, ang mga no adda manen mabasam kat mapan mo manen istoryaan kadagiti ka aruba. Napudot mo ti ulong kanyak, Mari. Ay talaga napudot ti ulok ken ka. Mahilig ka ngamin ngagbasa iti text asaan mat aparaken ka. Tidakas na pa'y, ikam adagos iti kay papanan. Fake news ka mat. Ha? Tapno ibagakken ka awan relasyon may kaniburnok. Agpagayam kami laang. Sa maysa, nag-text kanya tasalsaludsudan na no addan ti kwarta abulbuludan na. Tirigat na ngamin ken ka, ikam adagos iti kay papanan dagiti makitkita. Adda ka di load mo, Ethan. Awan. Apay. Saanan akayat ni Manang Imelda apabulod ti cellphone na? Saan nga ron? Amo na mo't adyak pa'y na ipa-repair ti cellphone ko. Pasol mo. Agi warwaras ka ngamin iti fake news. Anya ti basol ko. Nakasaritak ni Manang Imelda idi kalman. Kat kunana, awan ti relasyon da ka ni Burnok. Kamali ti atap mo. Para day lang, ti pagsaksakitan tinakam na kanya. Ay, oray syakmat Nukas dya ti aramidem. Guraan ka talaga. Alaman kiti, makiteksak man bakla. Ay na. Saanan? Awan load ko. Ingkakit din. Inawagam ka din ni Nanang. Bakit? Saan pa'y nga lakay? Di mat ngamin agpabulod ni Mari Imelda. Uray ni bakla. Di namat kayat nga ipabulod ti cellphone na. Dayta. Nangina pa'y mat ti pa-repair ti cellphone ana LCD. Anya ita. Awanan ti pagbuludam. Ang saan tayo mapabasol ni Mari Imelda? Ngamin, basol mo. Alawanan. Parikot ko lakit nga rod no kasano ama kontak ko dananang. Kasta ka pa'y mat. Ay, apo. No saan ko makasta man nakibiyang ka. No saan ko maakumporme ti mapan mo istoryaan. O, di pabuludan na ka ti kumari. Saan ka pa isa di mawat iti pamakawan kang kuana? Itian niya ko maaga po. Ay, di mo man ipilit nga wan basol mo. Tanaglawag a fake news ka. Limabas ni Burnok di taparaangan itay ket kunana. Awan ti relasyon da iti kumari. Saan matan nga umay ni Mari Noyme dito'y ayan mo, Ethan? Ay na, talaga asaanan Manang Imelda. Apay mat. Nasakit siguro tinakam na Tadyak pinabuludan iti cellphone. Aywan, nasaysaya atan ti kasta. Narigat ti mangipabulod iti cellphone na iti tao akas ka ni Mari Noyme nga adda pagkamarites na. Ay na, true. Ay, sapay sa anak mahilig nga ag-delete iti text ko Amangan kit din ada mabasa na. Ket ikan nan tumanan iti dakas aka ipapanan. Madlaw nga awan respeto na itipada na a tao. Agasam man day ta nga aramid na. Nagturad si ka. Ay, naimbang ata na anos kakankwa na manang. Tap-tapalaklang matibagik abakla. Narigat nga minti makiap-apay ti kakastaklasin ti tao. Anya nga tano si kalaangan timapan iti ayan ni Mari Imelda. Si kalaangan timapan makitex lakay. Tapay asyak ti baon mo. Kabisadom tinamber ni Nanang, saan ka de? Jaket ti mapan. Sikat ti mapan, taay aywom ti kumarim. Iti anya kumaaga po. Ay na, ibabam man ta pride mo. No amum abasol mo, agpakumbaba ka.
Saan aday tasikapay la na pride? Nadagsan ti basol mo kun kuana tapno amom. Dayjay laang matinistorya ka. Ay, nadagsan ti naramid mo bakit? Inmarmarites mo nga da relasyon da. Gapulang ititext anabasam. Nga uray awan may. Agyaman ka. Tadida ka impabarangay. Protas para kan ka, Mari Imelda. Peace offering ko kan ka. Saan ko kasapulan dayta? Pakawanan na ko man, Amare. Tsak pulos impagarup ama aramid mo tikas jay mare. Sikapay amis mo ako marik tinangaramid itikas ta kanya. Sorry, Mare. Uray no mapakawan ka, saan akayat asawon dayta nga agsublin ti sigud alin nangenta. Saan kumamot akas ta, Amare? Siyak mati may sagmak itikas ta nga aramid mo mare. Pangaasim ka di, Amare. Intun sumaruno, di mon pakibibiyangan ti text ti sabali a tao. Tapno saan ka amay lawan amang imarites iti saan met apudno. Ay, nawaw! Di mo pakibiyangan ti text ti sabali a tao. Tapno di ka mailawan amang istorya iti saan met apudno. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Anya ti araramidem dito yurwar ket rabiin. Nakapsot nga ron ti signal iti unag. Anya? Una yan dayta nga online games? Daytakit din ti pakapuypuyatam Ay na, iso nga ron ti ragragsak ko. Ay nawaw, imbis nga agtrabaho ka. Uwi na Pagururayak iti awag ko iti nagaplayak. Makauray ka kaday. Idi pa'y napalabas abulan na kasta ti ibagbagam. Kasta nga rudo na kanayon, agur-uray ka iti awag da. Ay, awan ti kunam nga agsapol ka pa'y lang iti sabali a pagkwarta amet. Ay na, narigat nga ron ti agsapol iti trabaho. Ti bagam kitni, sadot ka. Anyat orasan, ngam nakaturog ka pa'y lang di Rekson. Ay na, talaga nga inyo. Oray na kanyak ti marami dito'y balay. Ultimo aginaw itinanganan na, di na pa'y maramid. Ay na! Ay, makapasuron. Kanya ka lang, hindi na yamay. Inayadam mo ta. Nakaturog na tao kit. Na, tasi ka pa'y lang tagreklamo? Napuyatak nga road. Ipagarumpon sa amat a restaurant to'y balay lakay. Ay, Kastala ka na yunan. Awanan pagbaliwam. tangiwat mo. Bigat manan ti kasta. Makauma. Napudot man ang ti ulo, Mari Jessica. Ay, siyak ti ma-stress iti kasjay nga aramidon ti asawak mare. Apay, agingga ka di ita, kat ti online games latta ti into na rin na, Mare. Huwan nga rod mare. Awan tupay ti kunana nga agluto wano aginaw. Ay nawaw, papakpakan sa amutan kan ka, Mare. Ay, naku namon mare. Awan pa'y anak mi, ngam kasjayan ti aramidan na. Panagrek na sa nga pulong ti anak ko mare. Day tangag pa'y sutirigat na, no sadot ti asawa, Mare. Awan ti katulungam. Nimbaglaangan tasaan akasta nila kay ko. Isu nga umapalakin ka mare. Agkuy-kuyog kayo ka ni Pari Donald ama pa nagtrabaho. Da kami ngay, saan apulos mare? Ang di mo unay ti agpanunot, Mare. Tapno saan ka ama stress. Agtugaw ka kit di pa'y tagkape ka. Ay na, nagkasat kalaunay iti asawang Mari Loling. Si kakit di mo't, Mare. Kita man nila kay Mau, naggagadsi ka.
Sigod mo't, Mare. Ba nag-apagyamanak launay iti asawa. Ay na, ano nalakalang ti mangisukat iti asawa. Inaramid ko kuman, Mare. Si karakit di mo't, Mare. Nagagatmat nga minirekson idi. Itata nagkalay sa kamin. Si madut-matan. Ngamok lang kumakastoy ti mapasamak. Sa anak kumapay anak ki asawa, Mare. Idiretsum ken kwa na amare. Narigat mo't no iso ti lalaki. Kat iso pa'y laang mo't ti papakpakan ken ka. Ay, day tangarod ti kunak, Mare. Sa anak matabak nang ngam aramidan na a sugar mommy. Rickson! Rickson! Sa dino man ang tiyayan mo? Ay na, awan pa'y sumungbat. Sa dino ngay man ang tinapnapan ang dreja tao. Awan matitisilid mi. Awan matitisala. Rickson! Sa dino man ang tiyayan mo? Anak bitaw! Baray! Ay nawa, agda ka lang matgayam dita. Itay pa'y abugbog kawan ka, ngam awan matlangan ti bagam asumungbat ka. Agigimsak nga Rob! Asino tinangibaga nga umuli ka dita mangga, ha? Uy! Napigpig sa ti signal dito, itikas nga oras, baka! Bumaba ka ditan. Di mo urayan asyak ti makaungat na talaga ang makaraman ka kanyak na eh. Apay nga na napudot ti ulo makanayon aya. Asino ti saan a pumudot ti ulo na no kastoy laang? Nabanluga ka nagtrabaho. Ita, kastoy pa'y laang ti badanunak. Awan pa'y mati ko na mga agluto ka. Saan ka kadipay ang mabisin, ha? Eh, kaya madamdaman to ah. Itay pa'y nga ay ayaban ka amangan, ngam kaslawan matbang mangag mo. Madamdama ko na nga Rod. Apay ta nagdagulit kaya. Nakapsot nga Rod ti signal. Ay, buwisitin nakmait. Na, basol ko pa, no nakapsot ti signal, ah? Ay, agulimag ka. Ta nakarkaro ang mabwisit ah. Day talangan online games ti mangid ibos iti oras mo. Inton maabak ka, siyak manan ti pagpupudutam. Agsardeng ka kunak. Day. Kastagayam, ah? Ay, unay mo ten bakit? Awan mo't nagyan ti kaldero. Kinanmen ka ni Brownie nga aso ta. Ay, nawaw. Napatpatig ni Brownay ng ngimiti siya. Kasta ti kayat mo asawan? Naimbag ni Brownie, ah. Tamay salaang ti sao. Saan akasken ka? Uray ulit-ulitag awan lata. Ala, ah. Mobile games pa more. Di nakpaibat tiyan, mate. Kasla di nakasawa iti kastangar aramidan. Anya nga ti kayat mo, ah? Pagserbian ka nga uray kas tatyar aramidam, palagipan ka manan, ah? Saan nakababaunan? Asawa na, Rexon. Ipalagip ko manan, ta mga nunalipata mon. Saan ka di responsibilidad mo pagserbian ti asawam? Oh, Anya nga ti kayat mo ang mapasamak. Siyak ti magpakankan ka? Talaga mat anapuskul ti rupam no kasta. oy pare! Sika mo ti lumabas iti parangan eh. Di mo ibaga mapan ka manan iti bangkagyaw. Ah, uwan pare. Ano pa nga ti trabaho nga gururay jay? Ay nawaw, agi na nakakamot pare. Bueno, kabutang mo ni Mrs. Mau. Amon pare. Sana na saya at asyak alalaki ti pakanan ni bakat ka. Narigat no, agsadot-sadot tayo. Tada tayo ti lalaki. Na, kaslad na kayat mo asawa na pare Donald. Amo pare, nangakuti sarita nagiti asawa tayo di na minsan na nakipurdiya ni Mari Jessica kada kami. Masyanak pa yun iti asawam. Apay, kanya tis istorya hindi ta Jessica ya. Urisan ko nga ibaga. Amumod daytan, pare. Kasta ti imbaga ni Rexon ken kalakay. Uwan bakit? Nagturid na mangibagay iti kasjay kanyak. Ay nawaw. Anya nga'y matinsong bat mo. Diniretsyok mo ta. Tapnusan nga agruam.
Madi nga min, ti tabas ti dila na. Ay, nawaw. Ang mapayaya. Kasano, no ni Mari Jessica ti pangipapasan na iti ungot na, lakay. Mawan kat babay na ano, kabilin na ti asawa na. Kit no ni Mari Jessica ti bang pakpangan kong kuha na. Mabiit laang man, Mari Jessica. Oh, ada ka di baga Mari Loleng? O ngamin, Mari. Nadakamat ni Donald kanya, nga adda kano sa anda nagkinaawatan iti asawam itay agsapa. Ay nawa. Anya ko mati makagapu Mare. Pinatamaan na kano ti asawam, Mare. Anya ko mati pagdanagan na no pudnomat Mare. Sigurado asaan ang nagustuhan ti asawam ti naisawang na, Mare. Kitaam kit di amangan no si kati pagpupudutan na. Ay, saan to ang mapasamak day Mare? Lumabanak mat No bilang man takabilan na ka, umay kapailaang dito'y balay ha, Mare. Wen Mare, di ka madanagan. Awan dakes ang mapasamak kanya. Agsarita taman, Jessica. Nabanugrak anak ki Pordia. Kaya't ko ti agina na. Napatag ti pagsaritaan ta. Ay kat ibagamon Talaga kaya't kun ti agina na. Istoryahan na kanumat kada pari Donald. Anya nga istoryaan manan nga ibagbagam si ka. Amom timbagaday jay a Donald kanya. No anya man tinagsaritaan yu iti asawa ni Mari Loleng. Awanan amok dita. Talaga gaya makayat na kay babain. Siya pa yun ti idadanas mo dito yung lugar yaw. Anya ayat imbaga na pagsaksakitan tinakam mo. Kino pinasagidan na kitay. Narigat ka na no papakpakan la da tao. Kat, anya ko mati pagsakitan tinakam mo kay kat pudno mat tinaybaga na. Ay unay kan. Talaga gayam a planon ti mangibabain kanyak dito intero a barangay yaw. Di nakpabasulan Tauray sa anak nga agistorya, amulat tadagiti ka aruba. Saan damat abulsa tapno saan da makita ti kastang aramidam. Agim-impaki ka matrekson. Pumanaw akon. Ay nawaw, apay. Imbabay naklaunay. Ado ti mangmang ko asaw dagiti ka aruba. Jak maanusan ti kastoy. Basol ko nga rudmanan, no ado ti sauda kontraken ka. Asino kumapay ti daduma mapabasol. Gaputa si ti amuda dito yung lugar yaw. Kastanter aramidan. Ay nawaw, tapno ibagakan ka, Rexon. Saan ko akontrolado tingiwat dagiti chismosa dito'y lugar me? Agawid ako ni ti ayan ni Nanang. Anya? Imbis asang te parikot mo, itarayam kit den? Nanang, dito yak pa'y langag na ed. Anya, kasano nga rod ni Jessica nga asawam? Baka mumutin ha. Jak kaya ti agnad iti lugar da. Anyat na pasamak aya. Pagsasaritaan na kidin dagiti ka aruba da. Papakpakanak ka no ko ni bakit ko. Anya, Dahil ti agwarwaras a damag Nanang. amangan matnupod na anak kaw. Basol ni Jessica. Basol na no apay akastoy ti mapaspasamak. No ti parikot yung agasawa. Pagsaritaan nyo itinalapat, anak ko. Oho! Sana yun. Nakapag-desisyon ako Nanang. Agsi na kami kidin Naranak ni Rickson medyo paradaan ito bakit? Ado matimot na. Saan mo ka di kinasarita, Donald Lakay? Kasano ko Kahit sigurado na sakit tinagam tayo kanyak. No kasarita. Sigurado adinak sungbatan. Amangan mo't no naupay. Naupay. Saan lang mo't asyak tinangibagay ti kasjay? Uray dagiti chismosa dito yung barangay tayo. Isaw ti pagsasaritaan da, bakit? Ay, kaasimat nga rod ni Mari Jessica, no kasta. Sigurado nga isumanin ti pabasulin nila kay na. Apay mo ta kaasi. Nasayat kit di atap no sana madagsanan. Narigat mo, no tilang kwarta pagrigrigatan na tinamnaman nila kay na. Sa bagay, adamot puntom lakay.
Ay, mapanak tuman iti ayan ni Mari Jessica. Ingkain ton malam. Nalabsak ngamin nga glablabay tay. And then sa manan nagpalabakan ko na. Oh, agkape ka pa'y Mari Loleng. Agyaman nak, Mare. Anya kaming tigagaram, Mare. Kayat ka lang ako mustaan, Mare. Ay nawaw, nasaya atakmat, Mare. Si kakit di man. Nadamag ko atin manaw ti asawa, Mare. Ay uwan, hindi pa'y naminsan nga aldaw, Mare. Nasakit tinakam na, kadagiti mangmangag na. Ay na, imbes nga aramiden na nga inspirasyon dagiti nagsasakit asa uti taong tapno aggagatmet. Saan? Taintarayan na gaya, Mare. Kastamat lang ti kunak, Mare. Hanggang, anya ngay nga ron ti maaramidan tayo no close-minded matje tao. Itay pa'y asel punti dumdumugam si Karek sa nanakaw. Agun online gimak, nanang. Iso di kay man mang disturbo. Anya! Nagpigsagayam ti signal diti balayo ah. Ay nawaw. Iso matlagayam ako nam nga ado ti mangmangag mo asa o kontraken ka iti lugar da Jessica anakaw. Nanang, inton madamdaman nga agsarita ta. Apay di yung makita abisi akpay lang. Nay. No kastala ang taramid mo. Talaga ang makangag ka, anak ko. Nalpasan. Ayamak nanang. Anya di bagayaw? Amo ka, no apay nga ado ti mangmangag mo asa o kontraken ka, anak ko. Nay, apay mo? Naadik kamot nga minon iti online games. Di mon sapay met amo at tulungan, di bakit mo? No kasta ti aramid mo. Ay ka talaga ang makangag ka, anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Nang runa pa'y katsika ti lalaki. Ni nanang may. No siyak ti sika. Agpanunot kan, sakbay amala daw ti amin, anak ko. Ay nawaw, adda ka matgayam, Rickson. Itay pa nga urayan ka ba kahit? Narambian ka manan. Wen tanapanak nakipurdiya kada Mari Loleng. Anya ti masapol mo? Agsubliak diti balayan ah. Anya? Ay, bakit? Pasensyakan ka na giti dakas ang naraminak ah. Aminak asyak tayo ang tibid daw. Basol ko. No apay anagaduda giti mangmangag ko asa o kontra kanya. Ikanak kumapay ti may sagundaway bakit? Ikarik. Agbalbaliw akon. Ay, nawaw! No di mo kaya't amakangag iti dakas asao, di ka agsadot-sadot. Tulungam ket di ni bakit mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.